pozdrav svima. Evo nas u novoj rundi ili etapi tapkanja. Ovog puta tapkamo u vezi opiranja prilikama. Pa na samom početku, kao i uvek, preuzmite potpunu odgovornost za sebe i sopstveno blagostanje. Prećemo. Iako se opirem prilikama, biram da volim i prihvatim sebe u svakom slučaju. Iako se možda opirem prilikama, biram da volim i poštujem sebe u svakom slučaju. Iako se možda opirem prilikama, stvari za koje verujem da ih želim, stvari za koje verujem da pokušavam da ih dobijem, se jednostavno ne pojavljuju. Konstantno me preskaču. Iako se možda opirem prilikama, biram da duboko i potpuno volim, poštujem i prihvatim sebe i bilo koga drugog ko bi mogao biti umešan. Sav ovaj otpor prilikama, sav ovaj strah od prilika, deo mene kaže da zaista to želim. Deo mene može reći da mi je to zaista potrebno. Bolno je to što se ne pojavljuje. Možda je zastrašujuće to što se ne pojavljuje. Možda ludim zato što se ne pojavljuje. Ali ne mogu poluditi dovoljno da privučem to sebi. Barem ne na zdrav način. Zato biram da otpustim strah. Otpuštam anksioznost. Do kog stepena je moguće, otpuštam osjećanje da ovde nešto nije u redu. Ne kako bih postao zadovoljan ovime što se događa, ili ne događa, nego kako bih bio na veoma dobrom mestu da dopustim šta je najbolje za mene. I otvoren sam za ideju da su veoma dobre prilike dostupne za mene. Postoji mesto za mene. Imam veliku vrednost da ponudim. I postoje prilike za mene da podelim tu vrednost. Ali moram biti otvoren za njih. I ne opirem im se zato što sam loš ili glup. Jednostavno imam ovaj stari program koji kaže da možda nisam spreman. Možda nije sigurno. Možda će previše koštati. Možda će dovesti do bola. Možda nisam dovoljno dobar. Samo istapkavam sve te laži. Izbacujem napolje ove nesporazume iz mog sistema.
uklanjam ih sa puta. Kako bih video te prilike. Kako bih primio u svoj život. I mogu da prigrlim te prilike. Puštam ovu potrebu da budem uznemiren. Zato što se ove stvari još nisu pojavile. Dopuštam sebi da osjećam što je više moguće mira. Tako da budem na najboljem mogućem mjestu. Da privučem ono što je zaista najbolje za mene. Kako bih imao bistrinu uma. Da pronađem najbolje prilike. Da zaista podelim svoje darove i talente. Čistim put kako bih imao više vere. I osjećam više mira kako dopuštam nove prilike. U telu, umu i duhu. Dahnite duboko. I hvala vam što to radite. Pozdrav.